Ba uma uboshwa usuma eboxini sekuthiwa kwenzakalani ndoda sisuyana bami yeah ngikahle phela yeah kwentakalani hey yabo nje ngingathi ngalala solo la yeah uzibone isuku uma uzovuka uvuka usuke right kubalele kukahle kade futhi unemali yabo isikhathi esiningi mina ngiphuzile kakhulu usukhona lapha emgaqweni ngiqala ngifike ngaphuza too much ngaphuza ngishaya amahlaphu ngishaya kona ngikhona la hey empilo ngigqilaza kodwa manje kuyona ngizama engizama ukuthi uqhube ngayo ngikhulula ingqondo yami ngayo ngaphela kwakusa fresh izinto beyisa fresh lapho izinto nami ngingakazi ukuthi kwenzakalani Shito date mangivuka ngivuka ngilalaphi ngilala ngala ku-Alwali yeah koninye indawo ebishelter lapho ku-Alwali esiyamove sila abroad isheleshe embasi yeah sihlala khona kunokhazini wami-ke umfowethu wasekhaya yeah kodwa ngathi ukhazini phela osozalweni unaye wesihlala naye khona lento kuhlala emgaqweni ngathi ihambe ibe umkhokha nje egcekeni ekhaya usuka leyanto ngoba yazi inkinga ngani ngoba mengabe mina mhlawumbe ngizohamba osemva kwami mengase kune story uhleze kushiyo ukuthi umfonisa emgaqweni yabo naye mengabe kusuka inkinga uba nomqondo ukuthi hayi vele ukhona ubafa emgaqweni vele nangizofika ngiphile noma bakhona obani noma ukhona umuntu engangifunda naye noma ukhona umuntu okuthiwa bahleli kahle lemgaqweni bese-ke ehlala kuleyo ndaba leyo avele agibela ashone khona uthi uyambona wona ngumuntu sela njengomuya nje ubafo yena-ke kwaba kuhlungu kwakhe ngoba wafikela kumina la emgaqweni la inetorane lokishini yabo yeah awumefika ngamphatha kahle futhi sahlala naye nakho kufika ubhuti wakho omdala bamthatha sengiyezwa kuthiwa useshonile futhi bambulalile wena ehostel yeah ngasho ukuthi ubuka bomthathelani la ubusaphila umuntu obahleli nami ngoba mina ngafika ngitshela la eThekwini mina ngihambe ngale ndlela inamba ngayo sengihamba ngale ndlela sengadlula kulezi ndlela yabo shuthi ke lo suke ngifuna ukuxoxela ngalo yeah ilolu suke ngabushwa ngayo shuthi amangivuka ekuseni ubafu yena kade engabuyanga yeah lo ngithi ukhazi nawo vuke ngiyilule ngiyenza ibhabhalazi bethi ngiyakhuthuza la mhlawumbe ngino 20 something rand vele lapha mawehla ama-stepisi uphuma ngaphandle khona kuyibhanyana ongaphesheya ngiwelele khona ngithenge laphana idampe elilodwa ngiyishayele lona nakhona futhi ngithenge idampe le-black label ngishayele nje black ngenzela ukuthi ikhanda lisamuke fast sengisahleli hawu abefika lo mfethu abefika ethi athi yazi nami ngilalephi ngilale komuntu wami kanje kwenye indawo yabo asambeni asiqaqeke silule inyawo yabo siqaqeke naye shuthi masihamba la endleleni sihlangane nabanye abafowethu labafowethu lapha ngibazele lokishini lami eLamonti yeah manje ithini bafowethu la bafowethu njengoba kade kulesihlanu umgqibelo namhlanje bathi asiqaqekeni khona la sifuna nisisize khona yabo sibone ukuthi senze njani ithi hayi okay wathi asambi mina ngenyawo sihamba ngemoto noma ngemoto asihamba ngemoto hawu ngangempela futhi kube ngingena ukholi kulo muntu athi hayi yakhona bafethu abawuthuke ngibathela hayi laba ngiyabathemba asihambeni hayi singene emotweni sishaya imoto sibheke phi sibheke eChartworth kwelamandiya sekusena ngila amasifika lapha ayishaye itradi zakhona yabo idlule komunye umuzi eneyimoto mhlawumbe imoto la ko-5 asho lo mfethu athi hayi khona hayi labo kodwa hayi manje siyabuya yabo yona ngekhathi mina okay alright hayi kuyini sishaya imoto siyaphi siyobhaka eMontlere
kwenye bar yabo ayikushitshizwe sengamabhodlela la kuyashitshizwa hayi nami ngiphathiswe sami yabo umuntu aphathiswe wakhe yabo lo phatho wakhe ngiphatho wami noma uyaphatho wakhe yabo hayi mina isoke ngizwe ayisiphuze yazi ngize ngikhohle ukuthi kunemishini so yabo uma uzophuza ujabule uzokwenza jukebox la ngikhohle into eningi hayi bo ukuthi manje kuqala ukuhwalala ufika amabhemo 2 thathe tsaya afethu sambeni isikhathi sesishaya awu isikhathi sesishaya asambeni kimi nawo tsaya sambeni ndoda kimi nawo afethu asambe hayi ngitakiwe ngiyazizwa ukuthi hayi bona dakiwe ngene emotweni ngiyafufubala emoto backseat vala isicapha ngene emgaqweni yashaya imoto kubhekwa khona ngemayo lamandiya masifika lapha fike kumiwe ngaphandle behle laba ngaphambili bangene ngaphakathi hayi bangene khashana hayi ngibona thina abantu bengabubi hayi ngami ngiphuma hayi mayithi ngiyafika lapha abantu baleliswe phansi bakhahlele izisu bakhahlele umlomo lahayi izindebe bakhahlele izisu bakhahlele umlomo kulaliswa bala ekhaya ngikethi kulaliswa labo hamba nabo bayaphela induku labantu bala ekhaya sengithukile yes hayi nala futhi kuyabuza babuza safe babuza ipha babuza izinto eziningi hayi manje labo modakiwe ngiyangena ngiyathawo labo futhi kanti benzana la yabo hayi ngingena nami futhi ngaphakathi kuthiwa yini wena sibuka wena thatha lezi zinto yabo hayi ngithathe le bahla lezi ezithathwayo ngihamba ngiyolayisha ngithi ngiyolayisha kule moto esihamba sungalayisha ngilayisha kule highlights yabo lama highlights lawa ayo 4 doors la oqala umakhanakana khona yona i-Grange ngifaka yona layisha ngiyangena sekumlanda ukulayisha ngingene ngilayisha hayi babhizi abantu baqhunyiswa ngesicathulo ibhadi hayi noma bayithola abafundi lento abayifunayo noma bayithole kube kusuka lapho bekuthiwa asambeni ngibe ngiphosela ukhiya noma ngiphosela ukhiya wemoto ukhiya wemoto bakuthiwa driver leyo ngesambeni ngiyakutshela ngingene kuyona imoto ngiyaphuma hayi ngiyahlela siyaphi madoda kuthiwa siyakamasho hostela yes hayi uma siphuma nje emoto kaMlandi ngiyabanga escort-ke okay right bese ngifuna ukulinda ubhemoto udlule ngoba ngifuna ukuthi ngihambe emva kwabo yabo mangibalandela kanje kuthe nje siseshaya lo main road lo ophuma khona eWatersworth aduphuma eringeni lo hamba nje uthuli nje ozokhiphela labo konke udobani la khona lomgaqo lo lo mgaqo oqhamuka ngala kule side no Rosberg banibani khona lomgaqo lomkhulu nje ukhiphela kuona ngizwe ngibona ama-lights ama-lights uzowabukela la kwisayo la esikhosi bukweni hayibo ama-lights ablue amangaka yabo uyakhuluma umuntu lapho hey stop that car hey ngiyabamba ukuthi hayi ngiyayilenqamukayo ayishaya yabo njengoba ngishaya malume ngidlula wayelo wabhema kanti sengikhohle ukuthi mina ngidriver icala vele laba abahambayo laba badrive oBM babo yabo awenza ngayo icala kodwa mina ngiphethe lona icala hayi ngishaya yabo njengoba ngishaya ngiphuma kubona ayiphume nami yodwa i-10 hayi noma i-10 triple 1 noma yini kodwa kuyifocus hayi ngidla hayi ngipresse ngize ngipha nje manje ngiyabona basondela nabo beza kanje yazi ngibuze nawo umgaqo obheke la monti yabo ngimla ngela monti straight ila ngizoba safety khona shila uma ngiqonda ngena ngithi ela monti ke mawuyongena khona kuneringi ezansi kuneringi ku-road 6 loyo iringi yokuqala nje mawungena mawungena nje kunendawo ekuthiwa easy work dasela kuyona
ile ndawo ngathi isa complex anyani itolo kodwa nje mongena uthi ngelela ke ring ngathi ngena ngafika thatha leyo ring le yabo le ring ihlone kanje malume kunomgaqo yale ingenithi uyakhuphuka mawukhuphuka ngorodwane yabo yeah ngithathe ngathi ngingena ngalo mgaqo yale ngijike futhi kamnandi ngithi entatha le idlule le moto nginyuke kanti njengoba nginyuka kunesibili esiqhamuke ngala ayibasho ngesibhamu ngisizwe isibhamu sikhala la emawindini sikhala shuthi i-address ngicine ngiyibamba kanje ngihlala kanje sengilo ngipressile mina ngipressele nje ukuthi ngiyanyuka kanti sengikhohle ukuthi naphezulu kurodwane kunani kuneseki hey awuvele ngigeje seki geje seki imoto ivele hey awele uphenduka imoto phenduka imoto yoshaya ngayo khona kunemizi engela ngezansi kunecontainer ebakhona lapha hlanhla le engashaya phezulu komuzi shaye engadini yabo thize fike fohlo phezulu shuthi ngikwazi ukuthi ngiqonde ngiphaphame kahle futhi ngiyawuzwa ama-siren nahamba phezulu kodwa manje kuthi nginalento ethi tswi yabo mangivula isicapha ngithi ngiyaxoka kanjalo ngifuna ukuphuma ngithi ngisalibeka nje unyawo uqala ngithi libe sibili vele choke unyawo ngithi ngiyalibeka unyawo lesibili vele choke ngivuca ukuthi angiyo ngithi ngiyabheka ngidubulekile hey bangishamulete vele ngilale phansi yabo nje bangilala phansi hey la kulomuzi lo chawe nje umuntu nje ngiyambona umuntu ukuthi mhlawumbe bezongena bangena stepis ngalo nje ama-stepis yongena egcekeni aqhamuka ngibuka sawukwenza njani la manje khuzana la omunye uyakhomba ukuthi naye ngala hey ngakutshela nawo vele behle labo baba hayi izosicathulo ebusweni ngizesicathulo ngilale phansi bangikhuthuza aya ngiphethele ukuthi imoto vele layisha yonke into zabantu hayi ngitshela ukuthi ngendlela engathi shaya ngayo mhlawumbe i-ambulance yafika after 2 hours hey ngilo ngibekiwe nje kubuzwa kuthiwa baphi laba kade uhamba nabo manje ngichaza ukuthi ngoba haya manje ngidutshulekile ayi ngiyahle angibazi abantu ukuthi baphi hey kuthiwa baphi laba kade uhamba nabo manje into emhlungu abantu ohlangane nabo endleleni waphinde futhi wawuphuza nabo kwenye indawo ayizwe lona abantu angabazi ukuthi batholakala manje ungabatholaphi uzobathathaphi awubazi ayizwe lona ngitshela ukuthi ke ngayafika ambulance right ayingavula fika amaseshinti abantu emabhunu kwagcwala nje yabo bonke ufike kuthiwa hayi wena usazitshela wena awusazitshela ngitshela ukuthi ke lapho mhlambe esibhedlela mhlawumbe ngawuhlala 3-4 months uthintiwe ngidubulekile inyawo ayithasebenzi njengoba ngidubulekile la ngifaka lento ekuthiwa yini i-Thomas Splint khona lento ekuthiwa i-Thomas Splint ebamba umlenze iqondayo kanje hey ngifake yona umlenze wami uhleze nje uhleli kanje hayi nozankosi bakhona futhi la yahambisana ngomakhelwane izinto ehamba zethu hleze kumele ndawonye ayizwa lo hey kwaze lapho ngifuna umbhede kuphi njalo ngifuna umbhede wase theater ngawo ngicine nguthola umbhede ke theater bangibize theater right bangisethe okay hlukana neThomas Splint ngifakwe enye into egrand kanye ngiyaxhuka imejele ngitshela ukuthi lapha ngudokile mhlawumbe 2-3 years hey hawo ekugcineni kwazi ukuthiwa ukutholakala endaweni cause all complainer into right ayi mina akukho la ngitholakala khona ayibona akukho la abathi lo wenza ukuthi ayizwa lona futhi usungasho ukuthi hayi woqashiwe ukuthi uzolayisha ngachaza nje isitori esiqondile ukuthi mina kahle kahle ibhadi lami ngokuthi ngangisendaweni wrong isikhathi wrong ngathathwa abafethu siyophuza baphinde bathi asamsiyolanda imali yabo eShaswete kwelinye indiya abelisebenzela
ngathi ngiyabona sekwenzeka lezi zinto ezenzekayo ayizona kwathiwa ngidrive nayo imoto ngadrive imoto njengoba sengila ayinkantolo kuyazi yathi abantu abanecala kanje sibashaya u20 kuyale kanjani kodwa wena ukuze nomunye odideke njengawe angatholakala sehamba nabantu angabazi noma enza izinto angayihlosile egcine setholakala ezigamekweni engasile semnika u10 years yaphezulu ungagwetshwa futhi into engayazi yayizona ngagwetshwa yakona mhlawumbe ngangizodla yabo kodwa ngagwetshwa kanjalo futhi ngahlala futhi ejele ngahlala ngaze ngaphuma yabo so into engizama ukuyisho ukuthi yabo empilweni kahle into esengayibona ibhadi nenhlanhla izinto ehambisanayo into ehamba zo2 yabo kunesigameko lapho ngelinye ilanga khona la emgaqweni ngacishe ngagwetshwa 15 years shuthi sazikwenzekala la kwakubanjwa icontainer khona isikhathi sokubanjwa khona icontainer eunga singayitholi le unga le yamaqhuzu kwakade khona le unga le yama straws la khona idayiswa omunye umfethu ngale market ngingisachaza ukuthi kuphi nendawo wenza kahle negama lamfowethu shuthi sigcwele phi thina sigcwala lapha eBrea khona indawo ekuthiwa lapha eBrea station yakhuma kusagcwala amaphara sasithi semjondolweni lapha ngalesa sikhathi sasibiza ukuthi semjondolweni yaqedwa kabuhlungu naleyo ndawo washona abantu qedwa udrive shuthi lapha sihleli kube khona abafowethu-ke njengomfowethu mina abangithembile ngibatshela futhi sengiphantile mina ngicabanga ukuyothenga ngale market yabo bese bethi abafowethu siyazi sifuna ukuphathisa kodwa sicela ukuphathisa nangumfowethu sicela uhambelana nangumfowethu ufike umkhombise yazi itshela ukuthi malume omunye wayephansi omunye emphathise 4 waydraw omunye emphathise 5 omunye mhlawumbe emphathise 3 idraw zabantu lezo iscape sokulala njalo lezo umphanti wakhe wonke osuku umfethu lo mphathisile udipendele kuyona le ungale ukuthi mebuye uzobhima yona alale mhlawumbe ayibekeleke sambe nomfethu ngimkhombise kahle ngithenge naye athenge sibuye shini mase sibuye bese ngamtshela ukuthi mina indodana ngoba vele suthengile hambisela abafethu into zabo athi nayi ngeke sengiqaleke kakhulu ayizwe lona naye ahlale la khona lapha eBrea sihlala sesisahleli qhamthiswa amaphoyisa u2 phane ndawo kunobhuti nje ongathi isidudlana yabo bese begijima sitshela ukuthi hayi ila maphoyisa jaha amapara noma jaha omeshente yabo vele uyazi indawo edlekeni kuhleze gijima futhi kuba uyabanjwa uma ubanjwa uyaboshwa ayikuthi bhu yabo kubalekwa ayibekubalekwa kanti kujahwa yena lo mfethu yes hayi bomjaha lo mfethu uthi agcine bani ngitshela bomfethu athi awuya lo mfethu ade uhamba naye uboshiwe uboshiwe kanjani so uvele wawa esegijima naye eBrea stephisini ethi ababaleka nabantu akhubeka vele bombamba uboshiwe yini mina ubambambele ungabantu engaka Nkosi yami yayizwa lona ngibuye kulabafethu labo ngithi bafethu umfethu ningathi ubalekile nento zeni umfethu uboshiwe lapha yayizwa lona ngachaza kodwa ukuthi ubesebhema ubese kunjani yabo ngathi nje libe nebhadi niyogqilela amaphoyisa waboshwa buka-ke ibhadi lami likuphi mina at the time angishintsha indawo yokulala oqala owesibili angilindele istory yabo ngumuntu okhululekile nje ongenankinga yilo ngilala la kade ngivele ngilala khona ngikutshela ukuthi kwadla isonto lokuqala sazi ukuthi uboshiwe ngithi kwadla isonto lesibili shuthi ngicabanga 7 days oqala 7 days wesibili yabo kuleli sithathu yakutshela Nkosi yami sathi sesihleli ebusuku ngiphethe 7 straws
lo straws ama-7 straws wami ngukhande kahle ngawufihla ngase ngikhipha 2 nje ngenzela ukubhema sengisawuqongqotha kanje sukrele la silala sibukrele mhlawumbe su-15 uma ngithi ngiyabona la i-convoy yase-CR i-convoy-ke sikhuluma nge-med and robbery yase-CR la abadila nemeda ne-robbery zilandelana kanje mhlawumbe imoto ezo-7 yazi batshelwe yimina abafethu ngithi abafethu na amaphoyisa bathi abafethu ngithi mina na amaphoyisa fihlani into zenu hayi ngempela baqala abafethu kuyashafa yazi i-convoy ngathi izodlula la silala khona vele umgaqo uthi siyasilala la yathi ngathi izodlula yathi nje imoto yokuqala ngathi iyadlula yathi tse zabe zitse zonke kwakuthiwa nginqabe icapha ngathi mina wasuka lokho baqonde la kuthina azi mabefika la kuthina fe bathini fe bathi uba uMasiya la yes uMasiya la so-4 noma siya na bayinkinga so-4 njengoba so-uMasiya la so ya uMasiya upla nasenzile imali qale kulo siqale noba wena asha ngubamba ngibambe kulo Masiya oqala ayashelinga igama kuze uMasiya esibini ayashelinga igama kuze kumina ayami ngithi nguMandla Sikhosana kuze ukuqhuthe kuya phambili hayi bajike laba babuyele emotweni ababuye emotweni kune-Run X edimile la bebefika balalele i-Run X babuya sebeze kumina ngenye indlela kuthiwa jawu senzelani le kusho isicathulo kusho ibhali hayi ngiyabona ukuthi kuhanjwa nami ngempela ithuli ngathi hayi mani bo baba ngiyenzeni sengibhalanse ngemoto kuyaphela induku sikuyenzeni bo baba so uza la sikhombisa imisebenzi yakho befika la vula iwindi kancane encane nje iwindi awuma ngithi lo mfethu yilo mfethu manje athi hayi sasenawo sayibamba nawe inkunzi kube kuvala iwindi athi amabhuna-ke wena hayi wena uthi hayi wentshetshe usile hayi ungangeni asamsongena kwenye indawo ngiyohlala endlini entsha hayi ayikadethi ngathi nkosi yami yazi uba Disemba la umhla ka-1 Disemba kwenzeka lento yazi bazi bangizwa amaphoyisa ngithi nje awetha nkosi yami ngenzeni yabo bathi hayi must pray you today when I tell us everything I cool nje wakhanda kiwa lesi yaswati kwenye indawo kuthi ise-14th floor ayanyiwa-ke laphana indoda laphana ibhongise kwelokhuzana okwembongolo straight amasifika lapha fike ngifaka kule room le hayi kuthiwa indoda-ke yazi ininto ezisiza ngayo sakhuluma odakhe bakithi into ezisiza ngayo i-1 siyacela usitshela iqiniso ngoba ngithi wena uMasiya ngithi mina yimina uMasiya so yazi iningi yabo manje ngoba suqale wayishintsha igama okuningi ozokusho ngisakhona so wena ukuthi usitshela iqiniso kuphela yes lo siyakude siyale uyayazi leya ndoda cabanga yena-ke sebuyiselwe eselini sekudilwa nami futhi wayefuna ukuphumula ngawe naye wayekade shawo yazi umfethu utheni umfethu utshele la maphoyisa yabo lo muntu wesithathu lo kade hamba namaphoyisa umuntu obanjwe inkunzi kanti kunabafethu ebebengisebenza kanjani bayazi ukuthi kugcwala amaphara lapha bona bayibhemi ihunga bebefika barawundi lapha estation phezulu babamba abantu bayazi ukuthi umuntu uzothini amaphara abayibhemi ihunga labafethu abenza lento thina siyabazi ngoba behlezi sibabona bayaphithiza baphatha ngisho ibhama kuwukuthi thina ngivele ngisisho lutho yayibona asinakile futhi awubhezi yazi ngasedrobheni ngiyakuloku ulandela abantu khulumile nabo ngahlanganyela ngaze bakudubule yabo kodwa siyazi ukuthi ibona abantu abaphithizayo uthi lo complainer bebe-5 bebe-5 bafethu bamthathela amafoni awu-3 nemali yo-6,000
Yayizwa lonto. Lo ugacela kanjani lo sengibopha. Gacela ukuthi unomzimba owesibili wayigqoka iskipa seManchester. Omunye walaba mfethu abawu5 wayifake sona iskipa seManchester. Shuthi wathi qhamuka wabona leskipa seManchester wabona umzivele umuntu mezokhonjwa ngesibhamu ilo ipicture yobuso akwazi ukuyibamba kahle kodwa ogqonga ibamba ayithi ayibona so wasithi ayisuyena lo njengoba emjaha nje thina sithi uboshela ihunga lutho uboshela irobbery iarm robbery ayilale ngitshela besambi isaqala content shithi ke bangitheshe yabo bangitheshe bacela iqiniso hayi bafuna isibhamu umfethu uthe yimini ophatha isibhamu umfethu uthena yimini isikhothini emdala la eThekwini yimini ophethe bonke lami benkunzi yo isibhamu esasesiphamu phatha wayetha amaphoyisa ephoyisa mina yonke into mina yes lo mfethu wasebenza amaphoyisa afuna isitori afuna mina ukhuluma lento ngitshela ukuthi ngakhishwa ngemoto kuthiwa ngiyokhomba o-accuse yabo engabatshela ukuthi mina o-accuse anginayo accuse anginayo ethi accuse into engenayo kuthiwa awusenzile kwathiwa sinankinga-ke hayi lapha ngashawa ngishubhe lihamba le-pepper spray ngashawa ngogesi bangenza yonke imikhuba ngaquleka ngazi kangaki Wama inhliziyo yami ingoti eyodwa uthi shuthi sengifanele ngiyafa shuthi. Nkosi yami shuthi ngithatheke. Ngoba phela angeke ngivume mina into engayazi. Ngeke ngikwazi ukuthi ngiyivume. Ngoba bethi abachazela abantu hayi. Bathi tshela isiphi isibhamu. Okay asikho kuwena sihlala kuba. Baphuba. Lo mfethu usebhale list osiyayoyo, obhayoyo abantu ukhanda abantu. Kodwa umunamba 1 mina. Yazi ngoba senesitress sokuthi imini obazi abantu la. Shuthi mekubanjwe mina. Uzobakhipha. Mina kufanele ngicule zonke lezi zinto lezi zimhlulile. Hey. Ngitshela ukuthi ubona amaphoyisa esikelemu asifake endlini eyodwa futhi. Ngishayo ngiphelile labo. Lapho egcina ethi asimiyele umuntu enkantolo kusasa yabo. Siyohlanganiswa nawo accuse oqala. Hey. Bangiphose endlini yoGerard. Awumathi ngapha ngawo. Nangu mfethu. Hey. Abafowethu ke laba engisonta nabo yabo. Enkonzo neyodwa. Yeah. Shuthi ke bangibuza wemfethu. Kwenzekalani ngawo? Ziphi ulethwa yini lokho? Ngithi bafethu nginebhadi. Nangu mfethu ngibopha ya. Hey. Uthi umfethu angazi kanjani. Kuthiwa indoda. Kwenzekalani? Umfethu wala. Awusitshele kahle. Athi umfethu mina wayetha mina ngizoba wayefuna mina ngibatshela ukuthi uphanda amakhalibhothi. Ayizona okwesibili bekade hambe nami ephathiswa abafethu akayibambe inkunzi. Ngiselithe lami ke amaphoyisa methi sifuna abantu owenze nabo icala. Ngoba phela ucomplainer uthi wena angithi. Thina sifuna abantu owenze nabo icala wena wasikhombisa abantu abazosifakaza endaba kaLbhozi. Njengoba usukhombile shithi icala uyalazi. Ngoba ekhomba mina. Shithi icala uyalazi. And wathi mawuvele emotweni wathi uye lo. Wavela enza straight lento. Wayisho yaqonda. Yes, ngoba uvale iwini. Ngasho mina. Hayi. Hey. Buka-ke lapha iza khona. Akazange ayenze search and rescue yokuthi ngubani mina. Kahle kahle. Nkosi Khotheni mina ngubani. Nyezwa bathi ugoqile la. Yabo manje yabo labafethu bangayizwa kahle lento yabo. Ayi bafuna umthetho ngesicathulo yini naye bafethu. Miyekeni umuntu obavele sayina enkantolo yabo la. Futhi ngifuna inkantolo kuthiwa beseshawa yabo la. Kodwa lento kumele ayilungise. Bambuza mfethu into ezilungisa kanjani nje umfethu. Akalazi icala uyazi nawe. Nawe icala ulazi. Kodwa manje ngiyesaya indaba yakho ngesisayikhuluma ngoba manje wena suhlule ukubamba into yakho wafuna uyiphosela kwabanye.
wazothi omunye awufethu konke abantu eThekwini wazokhethela esikhosini mfethu kuba bonke nje abantu singcela nje kukhomba umuntu wangaphandle la abanidayiselayo noma ukhombela ukuthi uyena ohamba la uzokhomba lesikhosini la ikhona bhayisa yabo ayisilale phela sivuka ekuseni kuthiwa siyageza ukhe right sigene hayibo sabu code 10 phela akuhambi lo mba macala serious code 10 usirefere Supreme Court abasami Supreme alright sithi be come tomorrow yabo sibele Westville masibese Westville so new one mo new one Westville la eboxini eboxini abantu abafikayo yazi kutshela ukuthi siyafika bayabuza abafethu hawu wala kimna ile ndoda buza le ndoda ayakutshela sambe kuseni asina room vela si come tomorrow masifike Supreme Court afika phambi isandla iSupreme sitshela ukuthi ayisiyadinga idalo lidaba yabo ayaphamisa kuthiwa yanda thini lapha sikhuluma ngokhola abathathu sikhuluma ngamamantsha awu3 sikhuluma ngematsha yodwa sikhuluma advocate le osomakhuzi lapha uyabona lapho kuthatha iminyaka ngempela lapha kudlala athi mfethu hayi kahle ngoba lephutha umfethu lo angimazi ngashawa ngazi ngihamba ngikhomba lo mba hayi baqala badideke labantu ngoba besisichazele ukuthi lawo accuse laba sesisiyaqeda indaba yabo siyalungisa first nje ay qayikusela amaphepha ay ithi inkantolo la ngiyake lithi nalo lelo daba ngesisakazi ukuthi seliqhubeka alihambe le high court qoko sisiyaphuma Supreme si high court manje right sibele Westville sifika nabantu abasha futhi onyuwani sifika nonyuwani sifika nonyuwani sila ibox lonyuwani baphinde babu kwenze njani mina hayi ile ndoda buza le ndoda hayi mamtshela ukuthi ndoda yabona le ndoda lehamba nayo meke sazi ukuthi igwetshe noma ibuye nayo futhi nje banihamba ndoda hayi ubaba uyofica ikhanda lakho lila egrillini usize ngoba uthi asingakuthinti ngoba siyafuna ukuthinta onijwayela lapha odake sesihlonipha yena ayizona kodwa ndoda ilungise lento ayabala la uthangeke ngathi ngiqala inkinga la ay sihambe ayikhona sasiqondene nalaba fethu laba khona abafethu abaseMayville labo bebanjwe be-rape abanye abayintwana abaningi sasisenkantolo nabo hayi la ngabona khona ukuthi hayi umuntu uboshiwe ngiboshwe nalabantu ade bephuma ephepheni boshwe phela inkinga leyo nkantolo ayifika kuthiwa kade khona uTaki lo wayenquma abantu lo washa ufana siyenze ngathi nenga le nkantolo kanti ngeke hayi nje kufike ngabaseshi laba yabo bafe bathi hayi ndoda bangibize eceleni sawusho la usithola indaba ukuthi ngantona wazi ukuthi phela ngempela wona wazi lutho kimi yebo baba angazifa khona mina njade ngintshela manje naye siyantshela ninaniswa nangu umuntu owaziyo uyalazi cha mina lo hayi mhlawumbe uyalazi ngempela icala yini ezokhomba mina ngabe ukhuluma indaba zakhe kodwa ngoba kuyayilungisa le nto hayi bese belabo babaye besicela udlule kuthina mangawenze kuphuma yabo sizama ukusixoxisana sobe singaxolisi ngokuthi senzeni besenza umsebenzi wethu esikwenze kuwena ngesikuxolisele kodwa sobe sesikhuluma ke iway forward yayibona ngoba wena ngazi ukuthi usikhothene esingakwazi ukuthi sikhulume naye yabo yini uzobona lama ngiphuma ayisihlalene labafethu sigcine sibizwa labafethu amasifika phezulu hayi ngempela yazi umhlaba manje mhla 6 ngithathwe umhla 1 sekumhla 6 December ngitshela ukuthi masifika enkantolo laba so accuse number 2 case withdrawn ayizona you may step down athi lo tolika ngathi angizwanga kahle athi ndoda kuthiwa icala lakho
icala liyaphela eqondene nawe Hey, kuthiwa awushona phansi so accused number 1 uyakhumbula ukuthi nje ubula usuke eMaritzburg kune-murder case wayibalekela hey, sesikutholile nalana futhi uyavuma njengoba umfowethu ephuma usala wedwa awuphoqiwe ukulathi hayi ngiphoqiwe ngijabulile konke kwenzeka to 15 years lo ozothola yimina sasothola u30 sobabili umfowethu ehle seshunqa ikhanda yabo ukuthi nami ngase ngihlanganisile la kwaba yimina futhi umnika 50 rand ngase ngihlanganisile ne200 yakwaye ngase ngiyithole khona la ngamnikeza mfowethu hamba uyejele yabo kodwa sengadlangane mina ngoba ngiqhuma umngani wami ngisho ngaphela 20 years ungezi eThekwini ngoba ngiqhuma straight awento ayenza kumina ebuhlungu ngale ndlela so ngizama ukusho ukuthi la emgaqweni ayikho itraining kuma training akhona emhlabeni ngishiya amasosha ngishiya amaphoyisa ayilungi yabo la zonke ivuleliwe imoto uthela wayeka buya ngomehlo ukuthi uyidlozi lakho noma ifaith yakho noma ukholo kwakho noma umsuka kwakho la usuka khona angazi ngachaza ngithini lento ngoba uwena yonke into ivulekile amaphasage yonke ngisho kunabantu laba abaceba ngokuba la emgaqweni umuntu athi uvula umqomo akhipha 2 million yabo njengabanye abafowethu abanenhlanhla kwezinye zezitolo bathi bavula umqomo kanti khona ushafa imali lawo bafethu ngiphindanga babona ukuthi wena namhlanje so ngisho ukuthi iyona training yangempela ngoba wena u24/7 endaweni eyodwa la uyidlisa wena akusafani laqala mina ngifika la emgaqweni bekuma imoto iSulumane likunika igrosa nje ukudla likuphe ngisho 200 ubonge unqunquze uzuyilandela imoto ubonga uzugiya ugiye emva kwayo manje kuma imoto bakhipha izagiya abajaka awendele izinto esenzizo awembakhathela ngazi kathina kuchaza ngithini isekujikile kakhulu yazi yabona from experience ngama mina ngisanda kuvuka ngiyade ngilele ngivuka ngiqalekile kwayo yabo shithi ngilala kwenye indawo enye rank ngoba engilalile la ngilale zonke indawo la shithi mangivuka la rank asilali kodwa rank phakathi lala ngaphandle kwe rank kunama shelter yabo shithi ngilale kuleyo shelter le nginokuvuka hamba ngicoshela inqamu zakho ngaphesheya komgaqo shithi mangifika ngaphesheya ngisathi ngisacoshe izimbili intathu qhamuka umuntu dabuka ishelter yabo uhamba la ngenyawo athi mfowethu sicela ngisize la ngimna yini mfowethu athi nginenkinga la ngicela ngifuna ipolice station yayizwe lona sengibanjwe inkuzo sisele yonke into yami yabo umqondo wami ekami khona ipolice station la eduzane yabo awuthi ngimphelezele yayizwe lona ngimna sambe razo hayi siyahamba masifika lapha evaliwe ipolice station yabo iyavala vele ipolice station ebusuku yabo yithi mina lakho ngelayike ipolice station ivaliwe yayibona lona athi ivaliwe ngithi mina bese sithi mina awuthi ngiqhubele ney'nqamu zami ngathi ngiphendwa ngithi 1 step 2 step washo umuntu ngo-right athi right left wathi ifoni yami imali yami hawu ngikathi mina hawu nkosi yami nali ibhadi kanti nendoda kwenze njani washo ngempama washo hhayi yabona-ke kwaze wafika la ngicika khona ngasho athi yabona-ke lo akangijwayele akangiboni kahle lo uyangisukela uthi ngimsize shithi manje sengibuka ukuthi awubheke ukuthi ibhadi uthi ulilandela kanjani uthi usiza umuntu awucabanga ukuthi ayivule lapho estation ofika bophe wena ngangiya phakathi straight ngangihambisa straight engayazi yayize leyo nto utshela lowo muntu lowo ngamshaya kwazi kwawela abafethu bathi zobulala umuntu ngihamba naye uthuli ngihlanyela kuyena ngithi awona uyahlaya ngijwayela hayi lo muntu yacisha mbulala wayengadakiwe notshwala wayesesamukile la muntu
Hey. Wena wayedakiwe kodwa wayesesamukile wayese right. Hey. Wayese right. Wayabo wasendolo lese right. Ngoba wayesefuna ne police station wayese right. Hey. Wayese right. Ubona konshibelwa. Nalabantu adelwa nabo. Abambambi. Ngivukele ekuthongweni. Ngizoyibophisa. Bazi basho bathi hamba miyaye lo muntu lo siyakhuluma la ngami kuthoma amaphoyisa kuyimanje uzwela uzobophisa lo muntu yabo ngathi inani ibhadi emasiya mfethu futhi umuntu ohlala emgaqweni ngeke kuthiwa ithuna lendoda liseceleni kwendlela isho njalo kodwa lo hlala emgaqweni ngathi uhamba nale phaketheni hayi ukuthi uhamba nale phaketheni kahle kahle ithuna uhamba nalo liphethe ukuthi uwena konke kusezandleni zakho mina ke ngithi kubafowethu bonke abangificayo la ke ngithi bafowethu nithi ngiyilegend ngi-street legend ngiyavuma ngi-street legend kodwa akusikona ukuhlanipha kwami umusa kaJehova ingakho ngakhetha ukuthi kube uyena engimbeka phambili konke mina wavele isalwazi sangikhulisa ngokuthi ngiyathandaza mangilala ngiyathandaza ngidla lo ngikwenza namanje ngisemgaqweni mangilala ngiyathandaza mekwenza mhlawumbe ngiyalala kwafika le moya emibi mina nginebhadi ngikwazi ukusenza ngisho nale moya emibi le ehamba ebusuku vele kushoqa ikhanda masikhona ngithi mangiphaphama ngempela khona okhenyekayo lakha ngithi mina labo-ke labantu yabo kuniziningi izinto la kahle kahle sisogwadule la kuphithiza khona noma ngabe yini wena ngisho ukuthi konke kukuwena ukuthi inkinga ingaphakathi nake ngithi kubafowethu ukuba clean ngaphandle ya ku right for hygienic kodwa ngeke kuze kukusize we internal life ngeke kukusize dawo ngoba kunabantu labo besibona thina besibonisa amaphara abuke ukungcola abuke konke yabo akujaje akuthuke yabo ngoba mhlambe nawazi amaphara ngakube tshontsha enjani abona ukuthi nawe same thing mina azi malume ngitshela into ongayazi mina eThekwini uDebonezi ngiyawuthenga ngihlala emgaqweni chicken licken ngiyawuthenga mina iHennessy ngiyayiphuza ngihlala emgaqweni ngingayithatha emgqomeni ngomusa kaJehova ngiyayithenga ngoDisemba mina ngiyaba nenhlanhla ukuthi ngicoshe uholetho no2800 ngithi mangicosha ngithi lo holetho lo nguphiwe izalukwazi ngithi ngiyabonga Nkosi ngihamba ngiyothenga into yami yokugqoka ngithenga into engihleze ngihalele ngizoyidla ngithenga isitoko engizosidayisa ngithenga utshwala engihleze ngibuka ku-TV ngihlale phansi yes badlule bathuke kuthiwa yibo kwenze njani ngithi nawo musa kababa yabo yonke leminyaka le over 20 years uyena uNkulunkulu engathi ubemlami ayikho into engiyicelayo ngenhliziyo engayitholi ayikho into engiyifisayo ngomoya noma ngomthandazo ongayitholi yazi kunokwenzeka into ekwenzeka yavuka uqalekile ulambile round awuthola lutho uqalekile ulambile gcina ukuthi hayi ngcono vele imali ungathi inkulu ngathi mhlawumbe ngathola noma ukudla nake manje yabo ke ngidle mhlawumbe ngizobamba umoya yazi ngeke uze kuze imali into ngayazi noma khama ukusisi nje athi awusabona bhuti uthi hayi ngithi yebo ngiyaphila athi azi bhuti wami la sengithengile manje sengithenge nemeni wrong yayizwa izole inkulumo sengithenge nemeni wrong na akaze kudliwe lokudla cela ukukupha kona manje manje uyakubuka neslip sakhona sithi 40 something urishod ilo ufunile yilo uthandaza eyokubhema ihlangano ayikho ngisho babili kodwa ngitshela ukuthi ngoba
umdala unefele yezwa uzothi uma usukudlile lo kudla yeah wangakudayisa yezwa ukudle wena uqede yeah uNkulunkulu manasi engidlale ngawo imali yobhema uzoyithola kahle futhi yeah shuthi ngingathini ngathi mina ngendlela engibuka ngayo ngingathi yonke lento le iyayidaliwa yeah and ubaba wayazi futhi ngayo yonke lento ngoba ngisho ukuphana lokho uyazi ngoba hlahla thina vele sibhuda ezindeni sesale iqembu eliphikisayo silandela izinto zeqembu eliphikisayo ngicabanga understand yeah shuthi nje izinto esizenzayo izinto zeqembu eliphikisayo izinto esidlayo izibhemo lezi izinto eziphethwe iqembu eliphikisayo impilo lesiphilayo yadoti ngoba thina siphila impilo yadoti thina yabo aza abantu abazi ukuthi umgqomo wendlela okhokha ngayo yazi umgqomo iVersace le ngiyayomgqomo ngithi ode mase ngigqokile uzukuthi hey uzala mngani wami ngingipha mali lesiskipa yawenzelana ngizoyiwashela awu ngupesona lesiskipa sengigqokile mina ngithi singifanele mina ngiyeke lesiskipa ngoba ngiphala mina noRice usweke ngaso wena ngoba siyabiza esitolo thina sithenge lutho yonke into yathi sendleleni then provide uNkulunkulu yo isitukodnas inkinga ke kumele into engayibona uNkulunkulu banamo la mina ukuthi ngithanda ukuthi into ngichaze ngokuthi mina ngendlela engibona ngayo because effect yaziwa uyena ngingasho njalo ngoba imfihlakalo uyena uqobo engakusho mina ukuthi indlela yakho ayisizwe ukuthi ngitheni ngithe ever since ngabona umusa angithi nesalikwazi sesingitshelile ngezwe kwangangena ngaphuma ngala ngabuka isimo sami ngabuka indlela engiyiyona indlela engiphuma kuyona ngase ngicomparison into eyishoyo ukuthi bheke mina umnawe kodwa angihlangene nawe ngayizwa into engizamukisho so ngase ngiyithatha leyo nto ngathi mina let me give back to uNkulunkulu ngiyizwa leyo okusho indlela yami vela ngikho perfect nami ngumuntu ngiyinyama ngiyizwa leyo nto yeah ibhemo nani inkanuko zenyama kodwa okukamoya ngiphiwa clean izinto engizenzayo sathi mina salikwazi mfana wami ngosuku mongokuzama ukuthi uphile impilo yokuthi babe bahlana abantu ababongayo nje bathi ngiyabonga kuwena ngento osukuyenzile noma ngabe yini ngisho ukuthi umcoshela iphepha lakhe kade sekuyi invoice wathi awu sorry na invoice yakho iwisa athi awu ngiyabonga ukumphathise nje umuntu omdala ungafuni cent yezwa uzobona umvuzo ukuthi umvuzo ungaphekwa lo 10 rand abezokunika wona umvuzo khona igama azolisho elithi inkosi kubusise uyagixabeza uyakunika uyakupha buka ngeke uzuphela 30 minutes ungawubonanga umehluko so leyo nto mina ngayithatha ngayifaka kumina ngayiphila njengoba ngisho ukuthi kwaye kosikhotheni ngibasizile abafethu nqwaba ngabajinga benza bawazi ukuthi ba understand umgaqo ayizwe leyo nto ngangafuna ukugxila kwi situation yabo ukuthi basuke kanjani kwenzekeni kwenzeni kodwa ngobusela ukuze survive la sikuze kufika isikhathi sokuthi abuyele kubo noma enze njani akwazi ukuthi ahambe indlela eqondile silosibonanile ngoba abaphuma esandleni sami abangilalelile bakhona abangekho abayibulale ingculaza nokugula ke ngophinda esimhlabeni mhlawumbe umyashezwe imoto izinto ngekuyivimbe kodwa akekho noyedwa ngathi wabulawa iforum wasenzeni hayi akekho futhi oganga kubona masiya ukwakhuluma igama elikhulu izolo ukuthi wena uyimpendulo yomthandazo kagogo wakho kodwa kwaphendulwa ngoma wakho uma wakho
vele kwangamele akuphathe yebo uzalwa umsebenzi wakhe yena uyinikwe iduty yabo ngoba uzibona ukuthi iduty ngathi ngifika esithweni sakhe kubo bamxosha kwathi ahambisa lengane angithi ukuthi nje ukuthi uhambisa lengane fanele iye kuphi iye la this is different ngakho ngithi mina ngimzondi kodwa yena ka understand ukuthi angimzondi wayeyitransporter yebo mina ngimzondi nginkulunkulu manasi angimzondi ngoba sengiya understand yena ngibonga ukuthi azange angiflash le-toilet wenza umsebenzi ofanele awenze wawenza umsebenzi ofanele emfowethu kufika nini kuwe ukuthi uzibone ukuthi hayi kahle kahle kwakade mina nangu umuntu engangilethelwe yena yazi kufika nini kufika sengihambe zonke ihlobo sengihambe yonke indawo kulabo balomndeni akekho ngifuna akekho nendaba bonke labantu balomndeni lo akekho nendaba nami umuntu onendaba nami yilo engena ngisho encane igazi lakhe ayizwa la ngokuthi ngiyayihlupha ke yabo ngenze research and ngiyalalela ngathola ukuthi ugogo wayenyumba okusho ukuthi ngoba nawe wayezasho esikhala inyembezi athi yazi mntana lesiphambano uNkulunkulu angiphasona ayikho inkinga ngiyosithwala kuze kufike egcineni ngoba esami esho kanje kahle igama lakho kwakumele ube usibonakalisa ngoba udade wabo wagogo wakhe ngithi wakubona ebusukelele waphupha waphupha enikezwa umntwana waphupha umamkhulu emnikeza umntwana wathi nguphuphe unikeza umntwana wathi ngoba sengimdala ngabathola abantwana ubona yike eyihlaya ngoba yike eyihlaya ngathi yadlula nangoku manje sifika lapho next week ufika mina ingakho engazange hesitate engazange ngaloku edonsisa ngoba ukhokho ngamgeja kancane washona ngo82 shithi washona naye azi ukuthi umakoti akabathola abantwana ayisifiso sakhe ijulile mfana yayibona shithi ngingasho ukuthi so mina ngokukhula yabo nasi simanga ngokukhula ngikhule ngabona zonke lezi zinto za ngoba ngiyababa yabo khona la ubona khona ukuthi ayingeke la ngafika kanjani yabo ngangize ngithi mhlambe ngaba ibhomu noma kanjani yabo iyadlala imovie idlala nje kahle manje ngikwi-clear picture so that's why njengoba ngila emgaqweni ngathatha imigaqo njengekhaya lamelisha ngoba lo muntu owulethwe kuya kasekho and futhi cha yena uhlalile ngoba uhambe seno 83 years and uhambe sengi-old enough and uhambe sengi-ready sekade vele ngaba ready ukuthi ngelinye ilanga ngiyongishiya njengoba namanje ngifit yakubuhlungu mina ngayo yonke indlela into ebuhlungu mina iyodwa ukuthi ngangifisa ukuthi ngabe ngashintsha esakhona kukhona okuhle okukhulu okungaphezulu engamenzela khona ukumbonga yabo kodwa ngoba ngokwemehlo amoya ukhona uyabuka ingakho manje sengithatha inqumo ukuthi ake ngenze lokhu ayethi angikwenze esaphila noma engasekho ngiyazi ukuthi ukhona nange khipha lapha ubosho njengoba ngitshela ukuthi mina ngatshela umuntu obonayo wathi wena izalukwazi uhamba nazo strong kakhulu ayifuni nawo and ke ngibuka igemegeme and manje lento yinkinga ke into ene wrong engiyenzayo kunoswazi olumbo oluthayo into ene right kufanele ngihlale into ene right so that's why nga decide ukuthi ngiphume ngiwenzeni izinto ezokhanda inyembezi kubantu ngcono ngibasiza abantu ngcono ithukuthu ngabuyela encwadini engcwele ukuthi wathi ubaba owesilisa uyodla ithukuthu zakhe sengibuyele lapho ngiphila leyo mpilo leyo ngihlale kuyona
ngahlala kuleyo mpilo leyo ukuthi ngcono ngidle ithuthu ngikujulukele ngihleze ngisindwa amasaka ke bathi hayi obona ngathi mhlawumbe ngiyahlanya noma thini okwakhe lokho anginankinga kodwa mina ngiyazazi ukuthi yini babuye ejele kube 15 years wow usuwakaoda mina sengakaoda bafuna hayi kodwa lama episodes la ngoba nasejele bayayibuka iMPTV1 yes hayi bazobhala incwadi entsha ngawe bafu umlando lo uqopha umlando namuhla lapha bafu umlando lo lama episode awu2 esawenzile bafu umlando lo usiqophela umlando bafo umlando lo yazi mfowethu uma uchaza indlela okuzaleka kwakho iyona mfowethu engithema ngicabanga nje ebusuku sengilele mfowethu ngathi nawu umlando ngiyangitshela mfowethu ukuthi yabo nje ethi iyona impilo yami ubona ngikanje kwaphendulwa owesifazana oyengabathola abantwana ngawo lelo cala olithole namuhla ngithole lelo cala yabo ngoba ngitshela ukuthi abantu abangizala baphila kodwa abananda ubasoli ngoba uyazi ukuthi kungani ngazi kahle ukuthi hayi vela ngisiwapha uyakhumbula ukuthi ngitheni izolo uma i-episode yethu iya deep yes ngithe mina ngikwazi umuntu oyixoxela onamahlaya and ngicabanga ukuthi abantu kule episode namhlanje bazokubona lokho hayi mina because ngakhetha leyo mpilo ukuthi ngibe free because I've got nothing else to lose yabona wena senginomdali manje salukwazi sekho senginomdali yena umuntu engisele naye so I've got nothing else to lose angisabile ngikhululekile so wonke umuntu yazi ongisho sinawane engithi mangihleli naye bangazi usho ngabuza uba interview walipha bakutshela ukuthi ha le ndoda hlezi sikubeka emqondweni oright hlezi ifune iphuwe ukwakha nje hlezi semqondweni okwakha ihlezi ayinazo isikhathi sokuye ukuthi igloguzele itshela izinto engasile yabo abayazi le information le ukuthi ngaphakathi kimi kukhonani umuntu ukhandwa izimo yes izimo kodwa ke nazo izimo ziyakhanda zikhanda ukuthi ziqinise ziyakubulala futhi mawuweak kuya ngawo ukuthi wena usuyifunile niqala wayithola mina sengiyitholile ngiyazazi that's why sekulula manje ukuthi ngiunderstand yabo ngingathi ngakayitholi bekunzima kodwa ngibe nento engibamba egcineni ngithi mina i4 awuthi ngiyilengise ngithi mase ngiyiphethe intamo ngithi incwadi engcwele ithi oyithathelene umphefumulo akazungena ezulu ngithi ayingeke ngibeke phansi intamo ngithi uzothatha ubanela umphefumulo bangayithatha ngoba yikho phela lento engiphila la abantu abangifuna umuntu ngiyenzeni mina ngikhale iminyaka dlala mangingedwa ngikhale ngisho ukuthi Nkosi yami kanti wangilethela yini ngiyenzeni ngane ibhadi kangaka abantu ubona umndeni bami bajabulile imndeni yabo babambene nginawo okay wami umndeni salukwazi kuphela sikhona kukhona konke angishodi ngalutho ukuthi ngihlukanisiwe naye ayizona ngihlukanisiwe naye kunabantu abafika kuyena ukuthi hey uzokubamba inkunzi phuma nje kuyena yabo so yabo lokhle buye ngicabangele salukwazi ngithi mina kodwa mase kuthiwa ngempela ngithola lento nekanje engeke uzamile logogo ayuzamile yena i-reason yezinto eziningi ngoba ngisho ukuthi mina bengiphila ngoba ngithi ngiphilela yena ngoba vele ngangize kuyena ayizona so lo impilo yami kuyishintshe ngayo indlela ukuthi ngibe umunye umuntu ngikhule mina ngimncane ngoba mina umqondo enginawo umuntu ono85 years wakhehla uhambe kakhulu ngoba uyipast uyipresent uyifuture akukho la ujame khona futhi umuntu olalela lama episode akho uyothola ukuphila kwaphakade ukuthi ukulalela ke ngithande ke ngithi mina kuthiwa nendlebe uzozwa methanda menesifiso
kodwa ushintsho liqala kuwena. Ivale lapho masiko. Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenza indaba lelo umuntu omemeza umemeza ngathi yakhalela iluthi igula lajama lichithekile. Awu nina bakaMphuthu bomvu njengegazi. Nina bakashishiliza ngedidi kwelemaholo limhlabela imbedule. Nina bentu lebanda ngodonga kwelakithi kwabheka uZulu. Nina bendla mhlathi kaMayekisa. Nina bakadala inyebo phansi madoda eSwatini abomnaka namamfombatana amakhosetive phansi kwaNdebele kuzona zonke igodi noma igceme la kufinyelela khona lo mbukiso yalo lo khuluma uProfessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluwuchungechunge le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele MPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sisuke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ukuze na ungagcine uzithola usuyizisulu zezidakamizwa. Ngakho ke bafowethu mangabe uyaqala ukuba ingxenye siyacela ucindele subscribe button ucindezele nebell ucindezele ibell kuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makukhona esinye isiqephu esisiposayo uzothi mawungena ngaphakathi bese ke uzitholela isiqephu sangalolu suku. Bafowethu ngathi siphethe inkunzumalanga futhi siphethe umuntu ayikakadla amaningi esakeni ngibona ngathi isadla amabili esakeni bafowethu ngifuna nakusasa ebuke bafowethu I feel like kuningi akusamela ukukhulume kakhulukazi nje intsha yakithi abantu abanezinkinga abantu abafisa ngisho ukuthatha impilo zabo abantu abanemndeni ehlukene phakathi lo muntu lo uyiyona yonke leyo nto leyo umuntu oseyinkingeni umuntu osejele oboshiwe ngecala angalaza ngahlangene nalo konke lokho bafowethu umuntu one stress njengamanje ngabe umshado uyabhidlika ngabe uhlukane nomuntu athandana naye engaze fike esigabeni lapho khona ethatha isibhamu edubula umuntu athandana naye mhlawumbe naye edubula naye. Kukhona abantu abanezinkinga njengale ndoda le kodwa bakwazi ukuthi basaqinile futhi basakholelwe ekuthenini ukuthi impilo khona esababekele khona. Namhlanje mina igama lami engimnika lona noma Masiya sekusibonakaliso ngoba lensizwa lena ngaphambi kokuba ilethwe kulesisalikazi sasingabathola abantwana udade wabo esalikazi waboniswa ebusuku waphupha efakwe ingwane esiswini wathi mayemxoxela wathi sengimdala ngeke ngisakwazi ukuthi ngithola abantwana kanti ngeviki elizayo uzokwazi ukuthi nomama wakhe owathi mayeshona okukhokho wakhe washonazi ukuthi umakoti akabathola abantwana shuthi naye igama lami nguProfessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Sengicena.